kwa nibo bajahandikire batatu bihango bazahandi Ebaruhe yahandikirwe biro 20 y'ukwezi kwa kane umwaka ugu negamba kuba yasindikirwa ha district ya Kigoma office ya DC hamwe n'abandi bakuru kandi amazina g'abantu babiri bahandikirwe mu kuba nibo bagikozire kitangariza abatura no kugira ngo harimo abafire hamwe n'abandi bagurusotireho n'abakikuru abatarkweyamba umurishiko rubira hambuga z'irwarere cishanjurwe ngo Ebaruhe ne basa kuba yahandikirwe bamuha abakozi b'irwarere abari mu ntaro hamwe na mukama wabo akazi beitu abali kuza kurondayo obuyambi bwo kuzara ngo tibali ku naba ngo nibanuka ecyayahaya kandi ngo tibali koboza za half peti kandi ngo nabari kuza kucebezenda nibija batanabire katurizane hanyuma y'amazina gaba bari kugamba kuba bahandikire Ebaruhe gashomirwe kandi babeta bona bayihakana uko batari kumanye birumu ati mwe muri kabikamana uko mukaza bashanga fire kare mwena babarunde chikomi abatura ko babuzibwe baba bine nshongano mushaho Justin tukahirwa abona bayereka ko batine buzubu nawe baragira ngo ini cyaje witu ni murunji ebi baragamba ryona ngo ndebe shuba mwereze mikono Edmundshor kwebembere gombora yarwa mucuco birayebembiro rukikoru aho ntashabire bamuha abantu ababire bahandikirwa mu Baruheji koreka baba binece barukujumanyaho otunjurwo rukomune Julius Yamunebo nursing assistant ahirwa ready ahanyuma yo kushanga ngwe mpandika yenenda kushana nejo ebire ryo mbaroha ino kundiyo nimbireba nko muntu nabyete omuntu yetuminkirizie akashishizi naryo mucara witu nasi akashisha ogwo ninyenda kubagambira munaza kushashurira bibi abishashura sona nimbashabo umureke tubaba kakamu mpora tuze kuzika turuceyo tuje dushitame